أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربتي أخون أول من قم هو دوه جري مغرنا ما دفوقا مي مسكتوغا كوريا ميجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسفر توگے مچا بلالا انوتا سنتو کے مچان علی الوالا کوریا گندا حدیث کلاستکے اگوتن الگون میں گے ایم بڑو مقصد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بسفر توگے ترین الگون مننا اکشیگن و منورے اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے منورکا شرح کوروے تو بیلو اینمس ویتوے دیا دوستوغا گاگندکا اشار ورکا درس الگون میں کورے گنگوسفا میوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتو کے مقامہ بہے گتو سنتو کے معنی کی کباتو اے سنتو کے حجیہ نوتا اسلامی شریعتو کا سنتو کے مقامہ کی نوتا این دلیل کو دے دلیل تکم استنباط کرمگے مقامہ کی کباتو ادھی ہمیں می امت اللي بيجمع خصوصية معنى كي محمدية أمة النوت السنة النسبة بيجمع أهل السنة والجماعة جه أهل ورنا اللي بيجمع خاصة هم يقطع أقول من واه كذا فوانه مي ميدانوغا حديث علموغا إما فنا بس إن إمام كمغا وأمير المؤمنين في الحديث حديث علموغا أمير المؤمنين جه لقب لبدا جنوافا وإمام بخاري رحمه الله جه ترجمة يا نوت سيرة به قطع ورا تفسير قوتك يفوقا ام فوق درستوغا قومين وهكذا كافواني اكلي غفان امام بخاري رحمه الله ليوافا الجامع الصحيح نوتا صحيح البخاري به قوت افتا به قوت قومين وهكذا كافواني ام فهم ري قومين اشاره كل فواني ميرين فشكين قومين كوريا گنداني حديث شرح كرموگه فلاورتك اما صحيح بخاري کے شرح ہیں الگون میں مجہلنی فرتا مکم کی کوری کے درستو کو تبے فونا انگی وڈا کے فوان فدان کیرت قرآن فوگا دین بمتین الگون مننا فننگوین ام صحکم بڑو فتکی امام بخاری کے صحیح البخاری ایک اتروں الگون مننا ورم مهم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بس فرتکے جمع قربافا میونی امام بخاری ای اول منگے عام دیری علومگا بینوانے دینی حکومتا دینگتو مٹکا وارم مهمو بسفلو تکے جمع کرو وافن ای اول من لیبگن دا انے بڑھ ہنگم جوہمکی مین کم روایتکی ای صحا کما مدگا شکنے روایتک کوری ریگ درس گا اول میں اشارہ کلی گوتا امام بخاري ليوفافا مي فوتا خدمه كرومكي امتوگه گين علم برنتكي كروفافا مسك پڑتكي
egaterega sharah kur vibekadun himene wada gannawa mustakhrajat liu vibekadun himene wada gannawa enum wes eki gotun mi fotan khidmat kur vibekadun tibbe egi turun mi foi mukhtasar kurawwan nuwata kuru kurawwan masake kurev haqiqatuga imam bukhari rahimahullah liu wafawa fota kiwes mukhtasar nuwata kuru fote ehennamawes imam bukhari rahimahullah takuraru ko riwayat gennawafa hurumuge sababum bayfaharu datikam fore kiyawa kujjaka nota unge nemihka bayfaharu imam bukhari rahimahullah ge anu kuriregas dannawafa wane figu werikan gadakamu ekerege faanu bayfaharu riwayat dikur kurawwafa waniki ammu mihegge visnumuga e hadis onnanikama beleve baba kunune misalakan hajjuge hukume bunede riwayaten ovedane mulin ehem masaleka gule tanegga ehnamas egamane ki imam bukhari rahimahullah e riwayat gennawa fe evani nugule tanegge ke nu egamane ki imam bukhari rahimahullah e riwayat gennawa fa e riwayatun istidlal not istinbat kurawwan dalil nangawa fa evani ammu mihegge not aada gotegga mihika visna ganeve waravure daqiqukun evure kavi hani detere kunne masalayan hukum neruwa fe evani riwayat embima misalakan imam bukhari miwani riwayat gennawa fa wa kama mihaka fenigen e riwayaten hodu mattaka imam bukhari liwwa fa wa sahih al bukhari e mawduaka emme gulun huri note hadisaka emme gulun huri mawduaka goskin e foton e hadis nufenumaki ekashigam wakam ehnamas miharu mi zamanuga algolmenna miwani eta fasiyata ke libifa hadis ge hama kalime jahaluma kuga e hadis waridu fawa huriha foittaka adi e foittauga e hadista warid kurefa wani nota gennawa fa wani konkom babu takega kamves engen da gota mi zamanuga algolmenna miwani wasilat tanawasf ehnamas haqiqatuga kiyawa kujjaka waram muhim mukamen ei e kujjege ammatiga liyefawa foi otu rangalu algon men beenu hifan hama rangalu wasilattake mi zamanuge mihira technology ge ekiki wasilattake gomuku ilmuge foni mirukan ilmu ungenumuga ulumuge sababun libigenda hingama jehun libigendani foittakuge gandutan uka levige adi e gandutakun e ara duwaswi wahum kiyawa kujjegge nuwata ilum beriwa miheka hingama jehun libigen dan ege iturun haqiqatuga enage visnuma khiyala fikuru ilmuge teriya fina kamuga wegen dani foittoge teriyan enage visnun dukollevi hembima enage nazaru fotuge eki hisabutaka ukalumaki mi zamanuge smart wasilatakun algon men hadisaka war fasiyaka mak wasuluma ala bala ruga miha warabboda ilumuga teriya ahulu werive ena fotan henegen danakam ehen nuniya algolmen na fennani sida ehoda litankole gina fahara fotuga oin echenno to fotuge haqiqatan ma bodaka algolmen naka dene nogane egutun imam bukhari riwa fami wa sahih al jami' khidmat kurabi bekalon kurin denne fadan fotuga takuraru fahuri riwayat nugennawa adiham ehme fasiya kamakko واصل ويكال غوتكا مسكه كورواف ابهوري ايغترين ميزمانوغه بيكلكن الغوم بدالاروغا سعودي عربيه مشهور ديني المريا الدكتور سعد بن ناصر ابن عبد العزيز الشثري حفظه الله مهارس دنيا غنوي سعودي عربيه بودتي دن بيكلن كور بيكله صحيح البخاري می حدیث بس فروتا مختصر کربوما نوتا کربوما ایتا قرارتا ادی algon kuriga waka dakka faana muallaqata mi taketi kendum mafhuga wihas faseka maakga libigane mene goy hadda devu mattaka em shehu idalo faave muqaddima ga furatama kamaki allah subhanahu wa ta'ala algon menna devwa fa wa rabbur ni'matake mi islam din algon menna libigem fu e foga
ما نبي صلى الله عليه وسلم سنة خدمة كرمجة نوته سنة أنجنمجة نيوم منبر كرومك يا مربّو كم حقيقة قلوبة أخونا أقول من جترين مدوبا يكو ميادو ميوغوتو مي مجلسغا تبّي كمغا يس إبيك اللي بيجندا وربّو شرفه وربّو هنگا مجهومن أي ما نبي صلى الله عليه وسلم جه سنة دراسة كروه مجلسغا حياتهم وقوت هيدا قرآن اللي بيجن ديومك إمام بخاري رحمه الله ليوافا ومي فين إكيكي فراتكم كورين أول دنيا فدا مختصر كروهما إكيكي مسكت كروه فوائرغا شيخ الشثري حفظه الله يداروني بيجترين إما مشهور فوتك أي التجريد الصريح أي الزبيدي نوت زبيدي رحمه الله ليوافا فوتك مي فوتو غاوس تقرار واكم بنيا ادي لفظ تفاتو كم غاوس نهيمانو واتي كم سركا حديث مدكم أقول من فنان هم يقول إمام الباني رحمه الله مختصر جماع كرفي إنما مي فوتوغا هيمانو وافا معلقاتك أدي صحابي بكنونجي أثرتك ميجي سوبون إمام بخاري إك صحك من أقول كوريرته ودنا وافانه إمام بخاري كندارو وافا شروطا إجوتا ميهوريها روايتك نفته هم بما شيخ مسك بلوك وفا ميوتي لفظ تفاتو اجك مفانما همنوفما ادي معلقاتك صحابي بكلون غاثرتا كندووا لبوافا فتن اكل والف هم اقول من شرح كرمون جندا في اقول من مي مختصر غتوغا اختيار كرني الشيخ شثري حفظه الله جماع كروا فميوا في مختصر صحيح البخاري إمام بخاري رحمه الله في ترتيب كربا فاوني ورفوري ما ترتيب أقول كوري قدنا وافوانه نودي هاي فتك نودي هاي كتابك بس وافوي حديث إقولون شيء يطور مقدمة إن بس واهك صحيح بخاري جنة وافنو إمام بخاري رحمه الله بس مقدمة جنة وافنو فرتما فتوا فواني كتاب بدء الوحي وحي فشيجين أو كم يقول تجلس أقول منا إنجي دين فشومكي وحي فشون نوتا وحي فشيجين أو أي دين فشي حسابك إهم ما حديث حقيقة تجا فاه كوربي نوتا غنم فشاني الله سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وحي باوال فشي حساب إهم ما إمام بخاري رحمه الله جنة وفمني كتاب بدء الوحي وحي فشيجين غوتوغي واهكا نانغنوي فوي اغوتون فرتما جنما فوا روايه نوت فرتما جنما فوا حديثكي اي اكمكو وحي فشيجين غوتا به واهكا ذكر كوريفاوا حديث نونكن الغرمه بيتنوغا فاها كلن جه انما ميغي حكمه بس اونان إمام بخاري رحمه الله ودال عن يحيى بن سعد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال بتنوغا إمام بخاري رحمه الله مجنوني إكيفانوغي أستاذونغي فراي بلوم مي رواية صحابي بيكنوغي ترين صحة مقوم روا كربكن هم إكني نسبة وفراتك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم بما ألقما ميدال ونيتمن أدو السبيمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر قلقا هنواجن إكديك فانو ودال واتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني كنت من كاليغفان أدو السبيب إمام بخاري رحمه الله جنوافا من رواية ذكر قربا في مني فرتموس عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية من رواية كورن أقول دنيا فدا سيدا
وحي فشمك بابا قولي رواية النو عمر رضي الله عنه بدال وني منبر قلقاه النباغن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربواتي تمن كديفان أدو السفيمة أيها الناس ميستكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه مي حديث غا غدك جملة غتغم ين معنی کی امها میستكن عملت بنا وگم ونی نیتوگ مچش කොම්මෙ කමෙව්ස් වනි එමීහකු එනියෙක්ගෙන් ගොතෙක්ගෙ මතීගෙ එමීහකු හිජුර කුරි මිසාලෙ දෙමි අන්නනි නියතුගේ මච්ච නොත ඉස්වෙදිය වාහකාගේ خبرු ගොතුග මි අන්නනි فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ميهكو ايناගේ හිජුර කුරුන් එනා හිජුර කුරි අල්ලාහ ඉලාහුගේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම තකාකම වානම එනාගේ හිජුරේ කි ඒ අල්ලාහ إله رسول صلى الله عليه وسلم يتكا كرون هجرك مانك هجرة ميك كوربيدانه كومنيه تگوس مي بيان كدبني كورين بيان كوربي واهكاගේ خبر كيهن وا كمكن استو ميتنوغا مي وسنا دبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ගේ مثال جسمك ومن كانت هجرته لدنيا دنيوي كمكن انا هجرة كوري كما وانما يصيبها اگه دنيوي بينمن انا ලිබිගතු මට්ටක අවිම් මරාතින් යන්කිහුහා නුවත අංහෙනක කෑවෙනි කුරු මට්ටක එන හිජුර කුරිකම වානම ෆහිජරතුහු ඉලා මා හාජර ඉලයි එනගේ හිජුර වනි එන හිජුර කුරි කම කෑගෙන කොම්මෙන් ඉතුරු මිසාතක දානිකම නෙතේ මිගත ෂෙහුරියා කම අල්ලාහ ඉලා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ amur fula hijra kura miha edefarang edigen hijra kura miha ngoti edefaratum liben huri darumaya thawabe enage hijre ki Allah ge mawga kurun hijre ekamaku miha ko dunyawi kamen hodu mattaka wifaadi attaka no dunyawi ehmes beenama kattaka ituru misale gennam hadis kurawani miha ka kaabeni kur mattaka kamwana me emiha ko hijra kuri kameke emiha kan oti manake niyeggen kameke wani mi hadis ge magadu mawdu ki niyatuge wahaka dekkew mi kurin dennono fadan wahi fashigin aw maka gulun huri riwayatan nu ehennama wes imam bukhari rahimahullah mi riwayen emme furatam riwayat gotuga gennevi maqsade onnam wan shakke besne komme kame kuri kamuga yes ekame bina wegen wani emihe geniyatuge macha ehem bima agummenna fennani imam bukhari rahimahullah fahuga imam bukhari rahimahullah fahuga khasako fiqhi masal tawga falliuvi gina bekalu nuwata hadis jama kurevi gina bekalu mi sunnatuge matiga wadagen nevita emme furatama dhikru kurawwa hadisaki innamal a'malu binniyat mi hadis kamugavu sabaki miharo wonmen mitanu gatibe mi fasha masakkataki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne dirasa kurun kama vi hindu mikamugo sagomenna beenum wane niye algon menge niyataki ei ungeni en amal kurun kama wanama Allah go wajufulu adagin algon mekan kura kama wanama algon menge mikamuge niye sida enun ehem maksaden owejja algon menna ekamun libemwa daromaya thawabu libigenne nudan ehme ilumaren vidalwani mi hadisaki mi islami fiqhuge usuli hadis takuteren emme is en hadis sawbaki komme amale ei namadu kam avyas ei roda kam avyas ei zakat kam avyas ei hajj kam avyas min komme kam avyas bina wegen annani niyatuge machsh ehem bima imam bukhari rahimahullah mi riwaye iskurawwa genna wafmen برواية أنا خاصة كمكي نوتا مي حديث أنا خاصة كمكي إنما الأعمال بالنيات أنا خاصة كمكي مي رواية كي نوتا مي حديث كي مي إمام بخاري إمام مسلم نروى فاوا رواية هم بما متفق عليه حديث مي معنى كي إمام بخاري مسلم اتفاق ودا جنوا فاوا
حديث إنمس كورين أقول دني فدان مي حديثك غريب حديث غريب وني كيف غريب وني حديث کے سلسلہ گا نوتا سندگا ابس حسابكم ابك لكو هن بكم فانا ما اي روايتك اي غريب روايت متنوغا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مي ودا گنوني مي روايه صحابي بكلونغ ترين روا قروا بكلك اهم بما مي حديثك اصل غريب حديث اهن نمس اقول من انجن دني امام بخاري يا مسلم دبيكلون نروا فهموا كم غريب روايتك يضيف روايه النونك كم غريب روايتك يضيف روايه النونك اديك ترون اسلامي امتك علوم مرين زمان السوره بداغن فواكن مي روايه مي حديث خاصه كوتغا انما الاعمال بالنيات مي امدغا شك بس نغوتو امام بخاري رحمه الله مي حديث انما الاعمال بالنيات مي حديث جنوا فوتفاتو اكي اكي تنتان فوتو اكي حسابتو اگتريگا ارگون من ميهارمي كوريا گندا باغا باب كيف بدا الوحي كينتو وحي فشيگن مي بابوغا گنوا فو مانكي كتاب بدا الوحي فشموگه فوتوگه مي بابوغا گنوا ف همه گوتا گنوا ف باب ما جاء ان الاعمال بالنيه اس اكلفان گنوا فوا باب عمل تبنا بگم وني نيتوگه مچش اي حقيقتوگه ارگون مننا مي حديث ام فسهن بابكان اكشيگم وا باب گوتوگه فنانه بابكي باب الخطا والنسيان في العتاق والطلاق وريكورما ගුළුඟුර එකේ කංකමුගා හඳාන් නෙතුන් නෝතා ඔලිගෙන් කුරවේ වරි මි මවුදුගවස් نوتا مي باب قوس امام بخاري من حديث جنوا فوي باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صحابي بكنون هجرة قرفون اي باب قوس مي روايه جنوا فوي باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى ميهكو هجرة كوري نوتا كمك كوري هيو كمك كوري ميهكا كامني كوران كموانما اينين انيگن غوتكشي اكن اوناني ابس اكيفان گنوا فباب باب النيه في الايمان هو كورموغا نيك اوتون اي بابوس گنوا فارمي حديث گنوا فوي باب في ترك الحيل همي غوتا مكر هدا حيلن هدا اولوالن دو كلموگه بابوگس گنوا سوبكي نيين اي ميهوريها كم كندالاچ ام بيرو فوش فن فينومنو حقيقتوغا ميهايان එකමුගේ ධර්මය සවාබු කණ්ඩලිගෙන්ද සවබකි ඒනගේ නියෙන් එහෙම වීම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ හදීස් බස්ෆුලකි වර ශාමිල් වර මුහිම්මු බස්ෆුල කුරාන දෙන්නේ ෆදාන් කොම්මි අමලේ එමල කබූල් යෝමා නුවතේ රංගලු කමකවුමා නුවුම් බිනාවෙගෙන් වනි නියතුගේ මච්ච එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙන්නවා ෆාමිවනි අඟුන් මෙන්ගේ තරෙන් හැම අඩෝහාලා කොම්ම මේක වර ෆසේ කමයකු විස්ලිගෙන් දානේ ෆද බස්ෆුල ඉන්නමල් අමාලු බින්නියාත් අමල්ත බිනාවෙගෙන් වනි නියතුගේ මච්චස وانما لكل امرئ ما نوى කොම්ම මේක වස් ඔන්නාන එමියකු ඒ නියගෙන් මනේ කුරින් එදකවන වාහක අනෙක්කා සිතුර වරුගද කුරවන එෆෝ ඒගේ මිසාල මිගෙන්නවනි فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ميهگه هجرة اي الله الى رسول انگبي انگو مكرا هجرة كما وانا اميهكا اكرون هجرة كي ادفراتو حقوقا كرون هجرة كي ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دنيوي ادمكتكا ان هجرة كفي كما وانا او امراه ينكحها نوتا انهنكا كامني كورمن انا هجرة كوري كما وانا فهجرته الى ما هاجر اليه emihege hijra evani emiheku ekamakan adagen hijra kuri kamegge nuwata hijra kuri dastege machasha kuranu denne fada mi hadisaki amirul mu'minin umar ibn khattab radiyallahu anhu ekan sahabi bekalunga tere riwa kurwa fa riwayat be riwayatan
ehen sahabi bekalna nisbe ve ehnama sahhakon hame kani mi riwaya mi gota gennawa fawani imam bukhari ya imam muslim umar ibn khattab radiyallahu anhu ge farappu umar ibn khattab radiyallahu anhu ekale ge fana ki abu hafs ekale ge fana hafse ki darikada ko libada genne nuwe amu gotegga mihunna kuniya gotuga abu abdullah nuwata abu abdurrahman nuwata abu muhammad nuwata abul qasim mifada gotaka kuniya debeni emiyege dariyakan nisbekko ehen namas bay faharu dariyakan nisbe nukurunu kamuga avies kuniya dinumaki ei arabinge terega ammu kame islami riveti usul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ekale gafanuge sahabi bekalunge mativeri manhaje gotun agol menna engene hadith ilmuga mashhur as sahabi emme mashhur sahabi abu huraira radiyallahu anhu ekale gafana kuniya devwa fani bay riwayatoga wagotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gafanu gengulu vihirra nota bulala nisbe kuravva ekale gafanu bay faharu e bula genguluwa ekale gafanu turukuravva jubba koluge atutereya lavvag fuderka fulako akkuri innati eha gaakko gengulu wat rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvevi kuniya ekkamuga riwayegen aswawe abu huraira ehmi margol menna ammu gotegga mulimas aduweni abu huraira radiyallahu anhu ge namfulu iwe iruga kuniya ekani aslu ekane fanu ge namfula meduga ilumberim meduga khilafu fedifawe sawbaki aslu namfulu handan nete hawara ekale fanu kuniya gadawe fawakan nota mashhur fawakan emme bode sawbaki abu hurairah radiyallahu anhu ruhi wada ganna nota edi wada gannawani e kuniya ekale gafana goben sawbaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fawa kuniya e nuata badal name kamugawati egotan aisha radiyallahu anha ya agol menenge ekamanayaka bekala kulibada nugannawa ehennam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanaya devwa fawe kuniyaye ummu abdillah haqiqatuga e hadisa ki asma bint abi bakr ay aisha radiyallahu anha ge ukht az-zubair ibn awwama kawen kurwa guluvite befun adwaswane hijre fahuga emme furatama hijra wadaagenne be sahabi bekalunge tereng ufam be wadaagenne bekalaki abdullah ibn zubair ei abu bakr gafana kafa vidalwa bekalin abdullah ge wahakan no to fungum be wadaagenne gulige rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha ge hippulu hamjessawa devvu mattaka hadis kurvi mi abdullah kamana ki abdullah ge ma kamana kom gotegga islami usulum bala ruga am gotegga muamalat tahuga bododate ki ei maegge maqam ga hunna bekambale adi ham ehemme rasulullah sallallahu alaihi wasallam e abdullah ge fan abdullah ibn zubair asma bint abi bakr ge darikalan nisbe kurawwa aisha radhiyallahu anha ya ekuniya deve min algon men engeni komme dariyaku nekkamuga vies kuniya e gotuga nan devidan ke umar radhiyallahu anhu ge hafsa kiya be kamada kunna algon men enge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambi kamadun algon men ge ma kamana ehna mas hafs kiya firhem be kala kunna be kame enge kanne umar ibn khattab radiyallahu anhu ekade fanaki islam dinu kuri koluga islam be wada gennebi ekade fan islam wada genno mafoga islam dina bodati nasurtake libigen dia bekal komegas umar ibn khattab radiyallahu anhu ki ei agol men dannam muslimunge devana khalifa adi mi ummatuga abu bakr siddiq radiyallahu anhu fahuga den hunnebi emme mai insana hame gota agul men takuraro ko aduha wahke ei hama sahha wahke umar ibn khattab behe gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennawa fawa basfule rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade ufanu ga arihuga tibbebi
anhem be kambalun nan hadis kuravitiya kambalun gandor koluga tibbe be kambalun tiya kambalun niwawe wada gannawa she itura ewagutu tibbe vi halata pura boda umaru gafanu eba wada gannawe de rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ebe kambalun suwal den nabi kale gafanu kiwegen toye umaru gafanu wada gannawati timam be kambalunna itura niwauma engevi nuwata niwa wada gatuma amur kurev endu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravani ebe kelegge warugada kamattaka shaytana ekadege faanu magakum wada gannawa kama wanama jehigen magun nuwata jehigen golin ala fila rakkawa bekadaka meduga timan kadege faanu farwatere wada nugannom wikivigen toy mi sahha riwayat mi فلوك واهك إنه مالك عمر الفاروق رضي الله عنها بهيجته الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حديث كربني إكديك فان ماكم ودا جنوا كما فانما شيطان عوس إمغون نداكم كم يجس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إسلامي خلافة جاه ديها أهر دوس هيدا كربي أي إسلامي أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوي خلافة نوتا إسلامي دولة إم كوريا راجين ديا دوسور نوتا فتوحات إم بودوجين دام فشي دوسور عمر بن الخطاب رضي الله عنه إكده غفانا كي عام مغتيغا حقوق متيغا هاروكشي بيكال مشهور كمنغي إهن نموس عمر الفاروق رضي الله عنه إكده غفانا අමානයත් හවාලු කුරවුණීම නොත අමානයත්ක හවාලුවන් ජීවඩා ගෙන්නවීම එකදේ ගෆානු වේ වඩා ගෙන්නවී මීස්සකුන්ගේ හීතක අමුලින් ඛිලාෆු ආදයා ඛිලාෆු මඩු මොලි බේකලෙකමුග ඛිලාෆතු ලිබඩා ගෙන්නෝ කුරීගා එකදේ ගෆානුගේ ෆරාප්පුලුගා හුරි හරුකෂිකම ගදෆදකන් මුලින් එහෙන් ගොතක බදලුවේ මීස්සකුන් කොසුවේ හැරාම් වාෆද දිහා අහරු එකදේ ගෆානු هيدا كورف اهم بما اميل مسؤوليه فريهمن ادا كرمتكا اكليفان دبوافاوا اهميته مچ هوري بي مثال توگه تريگا آد اسلامي خلافه فترفاوا حساب تو ترين حسابگا كان نلبي جنگلي گه تريگا ولو كتاي مروفا كمگا ويس تيمن كليگ فانا سوال وبينه كليگ فانو විදාලවක මානෙක එකලේෆාන එකම මෙදුගා කම්බොඩ්වේ වඩා ගන්නවා කමුගා එහාවර එහෙම වෙකින් අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නනි එකලේෆානුගේ සීරතුගා රේගඬුගේ ආරාමු නිදි ඉස්ලාමී දෞලතුගේ ඛලීෆා කමුගා හුන්නවාගෙන් මෙස් දූ කුරබ්බවා මීස්තෝන්ගේ හාලු බෙල්ලෝ මට්ටකා මදීනාගේ තෙරේගා එකලේෆානු හිංගවා උළුවික ගේගේ දසුගා මීස්තකුන් උළමුන් දාගොයි adi amirul mu'minina meduga ministakun dekemun dagoin ekadege faano balla mun gendevi kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurabba fa fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurabba fa fadan umar al faruq radiyallahu anhu dunia du kurabba wadagen nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabi kama risalatu ge tedukan ඉතුර කෂවර වෙගෙන් දාන ගොතුක ශහීදගේ ගොතුක රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කුරබ්වා ෆාවේ එද්දුවාකු රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා අබූ බකර් සිද්දීක උමර් අල් ෆාරූක් අදි උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හු උහුද් ෆර්බදාගේ මතීගා තිබ්බවනි කොමි සහ රිවායත උහුද් ෆර්බදා ආදියා ඛිලාෆා ತೆಳೆಂಫೆಶಿ ಉಹುದು ಫರ್ಬದ ಯಕಿ ಗಾಗಂಡಕ ಹ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಿಗ ದೆಮಿಫಾವ ಬೋಡು ಬಿಯ ಫರ್ಬದೆ ಮದೀನಾಗೆ ಇರುಮತಿ ಫರ ಎಕ್ಕು ಬದ್ದಾಫವ ಬೋಡು ಫರ್ಬದೆ ಎನಮಸ್ ಎ ಫರ್ಬದಾಗೆ ಮಚ್ಚ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾ ಬಿಬೇಕಲು ಅರುಬವಾಗೆ ತಿಬ್ಬವನಿಕೊ ಎ ಫರ್ಬದ ಆದಿಯ ಖಿಲಾಫಾ ತೆಳೆಂಫೆಶು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಫಾಮ್ ಪುಳು ಫರ್ಬದಾಗ ಜಸ್ಸವ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಎ ಉಹುದೆ ಹಿಮೆಂ ಬಾಷ ತಿಬಾ ಬಿರು ನುಗನ್ನಾಶೆ
තිබාගේ මතීගා මෙවැනි නබියක සිද්දීකක ආදී දේ ශහීදුන්නේ එම අගොල් මෙන්න එංගේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කේෆාන් හයා පුරුගා උමරුගේ ෆානා උස්මාන්ගේ ෆාන් ශහීද වඩා ගන්නවානකන් හදීස් කුරබවා ෆවාකම අගොල් මෙන්න ෆෙනිගෙන් දනි මිහරාබුගේ ශහීදු ගොතුගා උමර් රදියල්ලාහු අන්හු මානික රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මිස්කික් කොළුගේ මිහරාබුගා එකලේෆානු ශහීදු කුරවුනි මිස්සකුන් අඩුවහා කම ඇස්වවේ උමරුල් ෆාරූකා බෙහෙ ගොතුන් එකලේෆානු දුආ කුරබවා කම اللهم أمتني شهيدا تمن كده فانو مرو غنوان دي شهيد غتوغا ادي كده فان دعاء قربوا كما إبا إلهوغ نبياغ رشوغا مانكي مدينة هي ميسكون سوال قربوا كده فانا تي كهينوان كمن هي ايرو مدينة كي اي اتنوغ رشوغا ورهاگم وا اتن حساب مسلمونغ فتوحاتوغ تري ونموغ سوبون امام وفواتنه مدينة كن بيرووري كمه مدينة حملا دين أننا بيكو نينها ورن إسلامي فتوحات فتوري وشاكين إسلامي لشكرتن حركات اليوم داتي به ميستكون سؤال كورمون ديا كهينن هي كديك فانو تي ديودا غنوا غوتان إكم واني إهنا مس الله سبحانه وتعالى عمر الفاروق رضي الله عنه ديودا غنوون دعاء إجابة قربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكي كولغا إكليك فانو خلافة فتس نماذا ميستكون ಗೆ ಸಫ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರಬ್ಬಮು ಗೆಂದವನಿಕೊ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಹಮಲ ದೀಫಾವನಿ ಮಜೂಸಿಂಗೆ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಹೀದ್ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಹಾದಿಸಾಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಶಹೀದ್ ವಡಾಗೆನ್ನು ಮಫೌಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗ ಅರಿಹುಂ ಎದಿವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮತ್ವಿರ್ ಸಹಾಬಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಫಸ್ದಾನ್ ಉಡುಮುಗೆ ಇದನ್ನ ದೆವ್ವುಮ ಸೌಬಕಿ ಎ ದೆಬೇಕಲುನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಗಂಡುವರು ಕೊಡುಗ ಫಸ್ದಾನ್ ಉಡುಯಿಫ ದೆನ್ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಎಕಮನಾಗೆ ಕಬರಟ್ಟಕ ನಿಯಗ್ಗನೆಗೆ ಗಸ್ತು ಕುರಬ್ಬಾ ಫಾವಾ ತಂ ಉಮರುಗೆ ಫಾನಟ್ಟಕ ದೆವ್ವೆವಿ ಎಫೋ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಫಸ್ದಾನ್ ಉಡುವೆಗೆ ದಿಯೈ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಅದೇ ಕಲೆ ಫಾನುಗೆ ಮತ್ವಿರ್ ಸಹಾಬಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಮಿಹಾರ್ವಸ್ ಅಗೊಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಫದಾನ್ ಆಯಿಷಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಗಂಡೋರ ಕೊಳುಗೆ ತೆರೆಕ್ ಎಮಿ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಿವಾ ಸಹಾಬಿ ಕಿ ಕುರು ಅವದನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ekade fana behe gotun algon men wahaka dakkam vejjenama algon men adimi ishara kolli wahaka takavvure ma shawguwari ma gina ma ibratun furifawa ma asar qurafada wahaka ta himenigen dan komme kas am gotega hadis bas furtoge terega lobeta khunne adu ehime rawin vidalwa kama wanama ege mane ki ei hadis ge baru waraboda gadavegen di එම ආම්මුකො මේ රිවායතුක අගොමන්න ෆෙන්නනි සමිඅතු තිමන් අඩු එහිමේ එහෙම් විදාලවා තන් ඒක මානේ කි සීදා කම්ෆතුන් අඩු එහි වාහක බයි ෆහරු එහෙම් මීහකු අඩු වහයකින් ඒ වාහකේ බුණ දිනුමක බදලුග සීදා සීදා අඩු එහුමක වාහක මීගා මේ ගෙනස්සනි ඉරාදු කරවිය අගොන් මෙන් හදීස්ගේ ශරහය ජහිලානන් කුරි අවුල් දෙන්නේ ෆදා මේ හදීසකි ආම්මුගො තෙග්ගා හදීස් ඉල්මුගා ෆහුන් ලියවුණු ගින ෆොයිත්ත මානේ කි මුහිම් හදීස් ජමා කුරුම ගින ෆොයිත්තෝගා එම්මෙ ෆොරතම විකුර කරවේ හදීස වෙගෙන්දිය ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහගේ මේ සුන්නතගේ මති ගෙහෙම ඉන්නමල් අමාල් බින්නියාත් මේ හදීසා බෙහෙගොතුන් අල්ගොන් මෙන් දෙන් අන්නදෝ අදී කොම්මසරක වාහක දක්කාලම ෆෝ බාකි හදීසක අල්ගොන් මෙන් අලි අල්වාලා වාහක දක්කානි කුරේ ඔල් දෙන්නේ ෆදාන් දෙන් අල්ගොන් මෙන් කුරිය ගෙන්දානි සහීහ් බුඛාරිගේ මුඛ්තසර් කමවා හදීස තකුරාරෝ කඬුවවා විකුර කරවා ෆා ෆතෝගේ තරෙන් ඉමාම් අෂිත්‍රි හෆිදහුල්ලාහ් ලිවවාෆා ෆයින් අස්ලක බලන් එහෙනමස් අස්තුෆතකි ඒ ඉමාම් බුඛාරිගේ සහීහ් බුඛාරි
دوك الله سبحانه وتعالى أقول مني هو بس أدوها هو بان عمل كورا بايكم غالبهم أدي أقول مني مي إفما هم كي إلى سبحانه وتعالى هدوتها قبول بنبي عملكم غالبهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.